Tangna shali haikino tini sangrong shalo TTDC habangni PWD tang bidini EM maigadang runihel teberma gomoti hangkoro habangni bakakti samong kaham tangjagi tokoni abo cheri naika tangi shoika kakra bono 100 seated hostel sramjagi tomoni samong cholui tomoni eba khaijagi tomoni abo naika abono karibo community hall pitra kamibo ti bagmabo sramjagi tomoni abo naika abono karibo ekalobbur rengnokti lama sramjagi tomoni pitra kamibo abo cherika paithago sabjonal habonok sramjagi tomoni naika abono karibo killa amsio edisi haboni bakakti sport school sramjana thagi tomoni abono naika Oktober Bwskang hasalo maiganang ia brunel deba monsaga samong kaham keno khlaijagi tongo je samong khlaijagi tongo abonogui belaino khapurka jora kisao samong doriwi khairima bagui samong tangnaitik tangrainerokno hambai yafarka asuk semia bote bosaka edisi haboni bakakti killa hamsayo sport school edisi haboni loajong bai tangjana thagi tongmani abo Bwskang chidok January Salmario Maharajani yakdino Holong thai kaijaknai Actually, Gumoti district, or the Samongcholi, the community, TTC Hapang, PWD roads and building in okay, Amuna Singtinika, Killa part, Tai Udaypurni Baz, a Kakramon partner, Nayan Hini, Tini Fungaro Pelika, Sinan Logitongo, executive engineer, PWD assistant engineer Tongo, Gumutini, Tai Sini Junalni chairman Tongo, Tazutis, Sini vice chairman Tongo, our joint chairman Tongo, Darothin. Tahan das subuh to social worker tahan sini joto adong na social worker tongbayo sini logi tai official subuh to JD rok tongbayo hagi sing puila kakra bonni je EMRS 100 seated boys hostel umno nai leke unke amun pore sing phai killawa pitrawa kaise community hall ni tamon 300 seated umno nai leke unke amuni pore ekalobbo bonai leke je lama ang tomoni blacktop lama samu awin tong ngetai te kesenge sports school jengna thang tong ki lam saya amo tawok 16 tariko phaini 16 tariko mohar japai foundation stone bank hine nge te at last nge te kese community hall dong bagmawo ombo nai pile ke ombo samu just bit level starting te taw last tabu nge zonal phai sini sub zonal office building je construction starting nainani omono sing naile pike oro অরনা তাও সঙ্গ লোকেশন অন ফাইভ থাক লাইজাক গমন তিনি ফাই খুব খাফুরকা কারণ কি সামু যে কাকরা বন হইতে শুরু খাই ইয়াং পিত্রাও যে কমিউনিটি হল যত সামু প্রায় 50-60% পাইজাক ন সামু আউজং ন ও কম সময়ও বড় সামু আছে আউরি খেমেন বাকি আং এজেন্সি ন হামবাইরো তেসিনি ইঞ্জিনিয়ার রং হামবাইরো এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ন বংনি চাইতো মইনো সামু আগুই তম খুব সম্ভবত কয়েক মাস মিসিং নম কমপ্লিটিং থাকে